Nā, ki te whakatūwheratanga o te whakataetai kapa haka tino nui o te ao mō ngā kura tuarua ara o te Polyfest. Ahakoa hei tērā marama kē te whakataetai nei tīmata mārika mai ai I kōrero tonu atu a te karare ki te kura e hautū ana I te whakataetai I tēnei tau. Kia ki te ake ai e pēhea ana ngā whakaritenga I tēnei wā nei. Toru te kaumārima tau. Kua hoki mai anō te ringa tohu o te taiopenga nui rawātu mō ngā kura tuarua puta noa I te ao. Nei rā te kura tuarua o Hirere, kai a rātau te Māori o te ahurei o ngā iwi no te moana nui ākiwa. Nā rātau hoki te taiopenga tuatahi I whakatū e toru te kaumārima tau ki muri. For the Polyfest to come back around again, back to Sir Edmund Hillary, and to be the host and celebrate 35 years is just incredible for us. Mai anō I te timatanga I tū te kura nei I roto I te whakataetai. Kei te whakatika rātau ki te hoki atu anō I tēnei tau. It's been trying to get everyone into it, but apparently now that we know we're hosting, everyone's sort of jumped in. I angi tū te kura o kahurangi I te rātau. Engari, ko te whainga kē o te rōpū nei, ko te tū māia, tū pakari. Moetahi o rātau, ko tēnei te mea tuatahi, ka tū rātau I te atamira, nō reira, koina te ao wanga wanga. Kei te whakataetai anoa Hirere I roto I era atu o ngā wāhanga, pērā kia hāmoa me ngā kuki aireni. Ka tīmata ngā whakataetai a te kaumāwhitu ki te rua te kau o te marama e tū mai nei ki Manukau. He tā Gardner, te karere.